po svim ubjeđenjima ja sam Crnogorac. Živjeli Crnogorci! Maja osvojite svoju slobodu, niko vam je neće dati, uzmite je sami na glasačkim mjestima. Živjeli Crnogorci! Živjeli Crnogorci! Živjeli Crnogorci! Uključimo slušalce, izvolite. Halo? Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdravljam sve u studiju i gosta. Izvolite. Mene interesuje i baš vezano za ovo sve što ste pričali. Interesuje me kako se gost izjašnjavao nacionalno 1991. godine. Je li to pitanje? Crnogorac. Crnogorac Hvala. i... Crnogorac. Vi se izjašnjavate nacionalno kao Crnogorac? Ne. Izjašnjavam se kao Srbin. 91. ste se izjašnjavali kao Crnogorac, danas se izjašnjavate kao Srbin. U redu, to je odgovor na pitanje. Jeste bili član Saveza komunista? Bio sam član Saveza komunista sa svojih lijepih i najljepših 18,5 do 19,5. Ste bili na 11. kongresu Saveza komunista? Govorili tamo? Bio sam na 11. kongresu. Čak ste bili toliko zapaženi da je partijsko glasilo Komunist izvuklo vas u antrafile onako kao tipa koji je obilježio... Ja iskreno da vam budem, za razliku od vas, nikad nisam čitao Komunista. Ali jesam bio na kongresu u ime omladine Kolašina. Ja sad imam 36 godina, a prestao sam biti komunista sa svojih 20 godina. I to ne zbog toga što sam mislio da to nije profitno. Tek je bilo profitno tada ostati komunista. Nego zbog toga što sam zaista saznao ono što se od mene krilo. I u školi, i kroz knjige, i u porodici, gdje god hoćete. Prije svega, gospodine Jokoviću, vi ste danas, kako se deklarišate, Srbin, a 1997. godine, evo dokument, gospodine Jokoviću, bili ste Crnogorac. Da poljubim ovu zastavu, jer ovo sve što govorim radim u ime ove zemlje iz ljubavi. Živjeli ljudi, tek počinjemo! Da spočita da sam ja ruski plaćenik ili srpski, pogotovo ne ovi koji mi pričaju, zato što sam ja, evo konkretno u mom slučaju, ja sam rođen u rijeci Crnovića, rođen sam na Cetinju iz Riječke Nahije, dakle po svim ubjeđenjima ja sam Crnogorac i prema tome ne može da dođe meni Ovo kada analizirate ove podatke o popisima, trebalo bi poći od 1909. godine, kada se nije nacionalna struktura ispitivala, ali jeste vjerska. I vidi se tamo da je više od 90% bilo pravoslavnih u Crnoj Gori. Ja sam Crnogorac. Živjeli Crnogorci!